ko mukahumura ko kiriyo norebo buhingi no bulisa okiri nanye Edmond Principal Farmer nkiriyaho muri Kakoba University Bishop Stewart ni ncyaganiraho na abasigaza aba uko barukora projects zabo obo bo rukureba henyuma yanje no bume kandi nabwo nizimwa projects ezibine aha farm yabo noja kuba ntwe gitwaho ondizo student ari kutugambira okuba basize gukora emirimo yabo na munonga ari kutusomesa aha bumobu tugambire amazina gawe otugambire na project yobume kandi yo yiza yatandiketa kwikarurengo nko kanareba mwino bume buhango burukurebeka kurungi. Amazina Moise Obed ndiyo umukosi ya agriculture animal health and production yo mahagwa kabiri. I think itwe abekusoma by'enyamishwa Bishop Stewart tukeja twatandikaho project egi eyobume under Agriculture Students Association Bishop Stewart. Project egi ni tuyamba nkabeji kwegeraho practicals ati twantushoma byamatungo tuyinobume bwitwa ntitubera ize katwara practical tukabaga tureba what takes place in the inside of an animal or twantushoma other practicals mwaiza mukarya ya ntukarya tuguze nyama. We are not losing both sides. Tukashomeraho tukabaga abo karya bakarya. Mwaguma mwakora practicals munyete tubage hamwe. Omwami Obed tugambire emiringo eyimu kutekateka kukolesa farm yanywaha omwe kugira ngo egifamu mubase kugihangusya erugaharurengo orurweruho ezarurengo orundi na munonga no mukongeramu enyamishwa nkeze zinareba na no kole bindi bintu aheru bikongeraho kuba bihango kusinga okubiri. University in a plan yoko hangutse project age ati project age tujukwatsiraho nk'abana tugenda tujurwaninga nk'abana ka university in a plan yoko hangutse project age ekaba mpango ekaba model farm ya yobume Bishop Stewart. So imenu mbanu mugendera biragiro bya university akamene kintu kiri rare no basakatunga nakarakuka kuzara abana binjo shango mwaka bwa triple ingire konka akatare kabwo numbasa kukatunga omubwire imwe nka students mwino ko murukwerwaho ningano muronda muta obutale bwanyu bwo kubasa kuguza products zanye zinareba nango ihire na nobume na products ezindi. Obumobu kwina katari akameka katine kaburu katari direct ntuka processing value addition na akamaka wakashema na kabaga nkata hariya butcher yanje inyama yako kivune kimwe ni 15 kandi nakamaka nkagenda within 1 hour abantu abakarya. So akameka ko katare twine staff tukora nabo administrators of Momba Butwara. Big men are working in town, they want these rabbits. And the rabbit has the lean meat, what you call lean meat, inyama itine bishaju. Inyama y'abantu abine ndwara ya binjira nyama nkeyente nkeyembuze n'ibishaju bingi mbaba advised kuryo bumobo okuba tubine bishaju tukuteganisa kurwara blood pressure eshaga mate kutambara. So ngo bumobo tukubara katare twine na other universities na bombe ja Bishop Stewart kureba what do you do, because these media platforms we are using they expose our projects to kore kamwe university tukora kugira ngo nabo bije bagorome bwitu baze kwegera. So akameka kina katari kumara kuguza kame income nebe yanyu ningane ya university mwine ntasi hagati yawo entasi atujine ako kutuguza kame sente zanye ko mwana ne sente za project sente za association tujuraninga kugira ngo narga nashoma na agenda omwana orankoratiro nabo nto kutandikira twine association yanya students ya agriculture ni bintu cye binde biri kurugo mu bume bindi mukuganyirwa mu kutari kureba kame konka akamaka ntuganyirwa mu bintu bingi kimanywa yako ina katare nayo obumobu turundanisha yamashaha tujiguza abantu mbarondo amashagome bagatwara uburunguru tuguza enkari yabo nayo ruti enkari yabo domora ngo erme sente ninko bwo yabwe ngoma erme sente niya enkari yo mene gura kubi
wo twajiruna naje twajipaka ngomudomora tekura katari ni business ni manyangu omukulisa obumenko obu abo kuba nobushoro obuli delicate kako kagire cyakarumahuni kabasa ku fera omubwire buke numwetekaniriza mutebigwereza inkebyo kugira ngo bumwe byija mubase kubirabamo obume bwanyu butabasa kufa kandi bubase kugumiza muno bubahereza icyo muri kwenda obume burderketi kano burderketi mbwenda obuombekere ko isa emsmart nga meshes obutimba akatimba wakataho kamenkenda light kakweza kubona light kesposing kaza kareba ekirya heru kabona free air exposure to free air kandi kakwenda mabati temperatures zako sheme kuba zirinche kame kabona ubutagatsi bwingi nikarwala nikafa obumobu buri ize kutunga okuba nimbasa kwambika ikizu cyanjye ndukuzana nkite nkari ndundano ntungireho bumema 20 just mu kintu kike okuba buri kwezi akamena kazara buri kwezi akamena kazara One kazara buri kwezi obumema kurugara mukaga kusyara 8 10 no kwatama so umwaka no wina kameka mu mwaka no shobora obumema 15 numubulisa ki obumobu ntubulisa ebyokurya ebya available nkemukamba za muhogo ombwira bomushana obumobu nabone burya nkiwe nanyi ntubulisa cyacu tubulisa ebishubye bitocha abo kwata matawo nombara mutubirundana kabana kabeji tubiho bumombu twantushoma kuriya tweza kushoma tugaruka kunuya tureba bume bwitu n'uburya buriho twabahe byo kurya hata nibyo kurya byo tukubuhereza tugambira miringo eyo mulembe eyimu kolesa aha afamu kubasa kulisa kurungi obumobo na nango yimu kutekatekana no konjeramu kubasa kugira ngo famu yanyu ezaharurengo rwa higuru esinge hati okweri itwa nkabeji tugerizeho kutaho muringo gwitu go kugabura obumobo turukuza kwehingire ebihingwe byitu university ine Misiri iyo neje kwesa yayo kafamu konkitwa nkabeji tukehingire Misiri yitu twahinge mukamba tugura chachu mineral block tuongeraho obume bwitu bureba kaje kugira ngo university niyo kubuturebera ntubwereberera nkabeji deka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuro ntutandikiraho program nubageta obuhingi no bulisa nanye Edmond Principal Farmer ncyara hano yo muri Bishop Stewart University ninganiraho na students saba batolino kuzo mumpakazi tuzo muhingi wo mutano okwezi kwikumi nituba tuyine aba KLM Airlines Dutch Embassy mu Uganda Vision Group hamwe na DFCU Bank barukutwatiraho tukubasa okuza kutwara abahingi barabiremo mu ihanga lya Dutch omucweka cyakashatu ntweyongeza omucyara Deborah nomwe aharu kurira projects ziriyaha kandi naza kuba natushobora na munonga ha value addition ntutekwa kugiteka hamani tutunge mututa cyango omubintu ebiturukora na munonga omukuhinga obutuzi abo kuba nayo ni project itwale babine afam guma program